Mwaramutse neza shuti bakunzi baruhuka Impa News, twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Abaramutse muri iki gitondo tubifurije igitondo cyiza, namwe mwiriwe tubirijeho twizere ko muri amahoro, ariko kandi n'abadukurikiye muri ku gicamusi namwe tubifurize igicamusi cyiza. Turagarutse n'amakuru akomeye cyane, n'amakuru tugiye kwibanda hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi turaza no kunyarukira mu gihugu cy'u Rwanda gatoya tubabwire naho uko byifashe, ariko turaza no kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi naho tubabwire uko bihagaze. Uwitwa Mbayahaga yongeye gukora amabara, turaje tubirebere hamwe, ariko kandi intwaro karundura za FARDC zari zarazanwe neza hano mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye bigize buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkanga bita Kabunambo. Hari ibifaru ku mugoroba w'ejo nibwo twababwiraga ko inyeshyamba za M23 zaje kwigarurira bimwe mu bikoresho n'ubundi byari byazanwe n'izi ngabo za FARDC. Tugiye kubirebera hamwe byose, hanyuma kandi turabwira yuko ahitwa Ngerana ndetse n'ahitwa Macumbi ni muri teritwari ya Warikare hamaze kuba higarurirwa n'izi nyeshyamba za M23, ariko kandi turabwira ko ibitero bikomeye cyane bikomeje gukazwa na za Wazalendo muri za Katana ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Hanyuma turaza no kuzamuka gatoya twikoze neza hano muri teritwari ya Rucuro, tubabwire aho ni muri Kivu ya ruguru, tubabwire naho uko byifashe, aho tugiye kugenda tugaruka ku mutekano wo muri Masisi ndetse no muri za Rubero, hose tugereyo tubabwire kandi ko ADF Naru ndetse n'abarwanyi ba Kodeko bari gushinzwa nanone kongera kwica abasivile bageze kuri 36, aho rero bishwe muri urukerera rwo ku itariki ya 15 z'ukwezi n'ubundi kwa 8 umwaka ni 2025. tugiye kugenda tubirebera hamwe. Hanyuma nitwa Pacifique, iyi ni Ruhuka Impa News. Ikintu ngusaba ni ikintu kimwe gusa, ni ukureba aho hasi handitse subscribe ukareba niba warakanzeho, hanyuma waba utarakandaho ugakandaho kugira ngo tujye tubana ku makuru n'ubundi mashyashya agiye kuba agenda agezwa mu rusange. Ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi tugiye kugenda turebera hamwe uko byifashe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinza umutwe w'inyeshyamba wa M23 kwigarurira uduce twishi tugiye dutandukanye tubarizwa hano mu birasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ngo bibanze mu duce n'ubundi tugize i teritwari ya Uvira, by'umwihariko hano muri Sud Kivu mu ntara nyine ya Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha rero hakaba hari ibice bikomeye cyane ngo bikomeje kwigarurirwa n'izi nyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa M23, aho rero bamaze kuba bigarura tumwe duce tugiye dutandukanye. Kuri ubu bakaba bari kubasha gukotorora kimwe cya kabiri kigize iyi teritwari ya Uvira, cyangwa se hafi n'umujyi wa Uvira bakaba baramaze kuhasatira. Ibi rero bikavugwa na za Wazalendo ndetse bikavugwa yuko bakomeje ngo kwica ngo ndetse no kutababarira abasivile ngo n'ubundi babarizwa muri bino bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ibice byinshi bigize iyi teritwari ya Uvira. Ngaho rero bano barwanyi ba M23 bari kugenda bakorera amabara ngo yo kugenda bivugana ngo by'umwihariko ngabo mu bwoko bw'abahutu. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bitangazwa na FARDC, ni mu gihe na M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo, aba barwanyi barwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, nabo baherutse gushyira itangazo hanze bavuga yuko bakomeje kwamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage mu bwoko bwa Munyamurenge, by'umwihariko biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi babarizwa hano muri Sud Kivu. Ngaho rero bamaze imisi bakorerwa igisa na genocide. Ibi ngibi rero bikaba bimaze imisi bitangajwe n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo, by'umwihariko Lawrence Kanyuka. Ubwo rero aherutse gusohora itangazo avuga ko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ndetse n'abantu bafatanyije FDNB ndetse Wazalendo n'interahamwe ngo bakomeje gusagararira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge babarizwa muri zira axe. Ibi rero ngo bikaba rero bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hanyuma amakuru akavuga ko kandi bano barwanyi ba M23 mu buryo bukomeye cyane bakomeje kugenda n'ubundi ngo bigarura uduce tugiye dutandukanye. Nk'ubu tuvugana hari uduce M23 igize gute yamaze kuba yigarurira, ni uduce tubarizwa hano muri teritwari n'ubundi ya Uvira, yego nk'aho yitwa za Kawezi. Ubu tuvugana niho hari urugamba rukomeye cyane ruri guhuza abarwanyi ba M23 ndetse n'aba FARDC, ariko nkakubwiza ukuri nkubwira yuko ibintu byabaye nk'ibihindura isura mu masaha mu gitondo, ariko n'ubundi bano barwanyi ba M23 bikaza kurangira n'ubundi bagize tumwe mu duce bagira gute bigarurira. Ibi byose
byose rero tukababwira yuko ari ibintu byamaze kuba bigira gute bisa nkaho bimara gufata indi ntera, ariko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nkababwira yuko nyine bibaye nta gihindutse izi nyeshyamba za M23 bashobora kuza kurara hafi n'umujyi wa Uvira. Twihutse cyane tugiye kugaruka kandi hano muri Katana anga naho hari kuberamo urugamba rukomeye cyane, ariko mbere yuko ninjira muri Katana munyemere mbanze mbabwire ko ahitwa Kiriba anga ni hafi n'umuhanda w'itumanuka werekeza neza hano mu mujyi Uvira, aho rero nakubwira ko ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho bano barwanyi ba M23 bari kugenda bashaka kwataka ngo barebe niba bakigarura kare agace, ariko bikanga bitewe n'impamvu z'uko nyine hari ibitero biba biri kugenda bigaragara, ariko n'umundi ibyo bitero bigasiga ahubwo bano barwanyi ba Alliance Fleuve Congo bo ubwabo babaye nk'abigarura uduce, ariko n'umundi bagasa nabongera kutwamburwa n'umundi n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. So ibi bintu rero byose bikabi ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza ko urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera. Hanyuma amakuru aravuga ngo iki rero, amakuru aravuga ko ibitero byabaye ku masaha y'umugoroba byagabwe kuri zino nyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, bagabweho ngibitero ahitwa neza hano muri Runingo, ahangaha urimo urenze Sange gatoya umanuka werekeza neza hano muri za Kiriba. Rero niho hagabwe ibitero karundura cyangwa se ibitero simusiga n'ubundi byagabwe kuri zino nyeshyamba za M23. Ibi rero nkakubwira yuko ari bimwe mu byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru kandi ari kongeraho nanone aravuga ko inyeshyamba za M23 aho rero zamaze kugira gute gufata indi ntera cyangwa se kugira ibyo zikora bigiye bitandukanye n'ubundi bijyanye n'urugamba rwaberaga hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu ngubu izi nyeshyamba zaba 23 zagize gutya zigarurira n'ubundi kamwe mu gace gakomeye cyane kari hano kari kabahangayikishije nyaboneka, agace kari gaherereye hano neza ahangaha ahantu hitwa kamarebe neza cyane hano muri Runingo, na agace gasa nk'akatagatambika kegera ahantu bitazabwegera, ariko aka gace kakaba kamaze kugira gute kwigarurirwa n'izi nyeshyamba za M23. Na gace rero ngo kabarizwagamo icyitwa coalition ku rwego rwo hejuru cyane, abasirikare benshi n'ubundi ba FARDC ndetse n'abawazarendo. Ibi byose rero wagira ngo ni ibintu biba byumvikana neza cyane gatanu ko yagenzi kako ko biba byakomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bano barwanyi ba M23 bakaba bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga nyine ngo barebe niba hari cyakorwa kugira ngo babe bakigarurira tumwe mu bice tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi andi makuru avuga ngo iki, avuga ko hari ibitero biramukiye ahitwa Ruvungi byari bigamije ngo kwigarurira Katogota, ariko ibi bitero n'ubundi bikaba bisize mu bibazo hubwo icyitwa FARDC wazarendo ndetse na intera hamwe cyangwa se FDLR mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wabivuga uko ubishaka. Amakuru ari kungeraho aravuga kandi ko izi nyeshyamba n'ubundi za M23 zageragejwe kugabwaho ibitero, ariko bino bitero bikaza kurangira n'ubundi ntacyo bifashe, aho bongeye gukubitira ahareba Inzega icyitwa wazarendo. Ibyo byose rero bikaba bimwe mu bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru nanone akomeye cyane ngira ngo nguhereze nawe wiyumvire nyaboneka, nkubwire kandi ko ibintu bitoroshye habe na gatoya. Andi makuru nari ngiye kuguhereza na makuru avuga neza ko hano muri Bwegera neza aka na gace kegeranye na Sange kagahana imbibi n'akandi kitwa Runingo. Aka gace rero kamaze iminsi ingabo za leta kongeye kugaragaramo n'ubundi bitero karundura muri aya masaha mu gitondo, n'ubundi bikaba bitero byagerageje kugabwa kuri bano barwanyi n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko bino bitero bikaba bisize n'ubundi hari utu axe twigaruriwe n'izi nyeshyamba za M23. So hagataho ngaho rero ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri agenzi kako ko bikomeje kugenda bihindura bihindura isura cyangwa se bihindura indi sura nyine. Ubwo rero jya buri ikintu ngusabye wowe gusa ni ukugumuka abana nanjye, warangiza ugakanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya nganza ngenda nkugeza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru aravuga ngo iki rero,
twihuse cyane dukomeze twigire neza neza aho bitwa za Bibogobogo. Ahangaha ni mu bice n'ubundi byo mu Minembwe, by'umwihariko ahabarizwa abana basore batwirwaneho, naho rero humvikanyemo amasasu akomeye cyane, bikaba bitero karundura n'undi byagabwe kuri zino nyeshyamba z'ama 23. So byo byose rero tukaba tugiye kugenda tubirebera hamwe, tumenye neza ese ni igiki cyabaye, ni ibiki biri kuba. Ibyo byose rero mugende mubisobanukirwa neza cyane gatanu kagenzi kako. Hanyuma ahangaha Rubogobogo rero haravugwayo ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri zino nyeshyamba z'ama 23. Hanyuma ibyo bitero bikaza gusiga n'ubundi hari ibindi byigaruriwe n'ubundi n'izi nyeshyamba z'ama 23. Hanyuma ngira ngo ni ibintu byumvikanye neza cyane 5/5 ko bikomeje kugenda bigira gute abindura indi sura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho zino nyeshyamba z'ama 23 azari mu kazi gateye ubwoba cyane. Hanyuma nkuko natangiye mbibabwira, leta ya Kinshasa iri kugenda itangaza amakuru akomeye cyane avuga ko hari ibice bikomeje kwigarurirwa n'ubundi n'irihorirwa no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ngo ibi bice rero bikomeje kugenda byigarurirwa bikaba bimwe mu biteye ikibazo cyangwa se inkeke n'ubundi bano barwanyi bama 23. Ibi rero bikaba bimwe mu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho rero ku kijyanye na bano barwanyi bama 23 bari gushinzwa kwica ngo abasivile ngo beshi cyane ngo hano muri Sud Kivu. So ibyo byose rero reka tubirengaho tuze kugomeza kurebe ese zino nyeshyamba ziraza kuba zitangaza iki. Hagati aho mwe murasabwa kubana natwe nyine kugira muze kuba mubimenya neza cyane 5/5 ukuntu biza kuba byitwaye, muraza kuba mubyumva neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Hanyuma twihuse n'andi makuru tunyarukire muri axe n'ubundi zigiye zitandukanye. Tubanze duhere hano muri Ituri, aho ADF Naru ndetse na Kodeko bari gushinzwa ubwicanyi bwo kwica abasivile bageze kuri 36 nkuko natangiye mbibabwira. Aba basivile rero bishwe kuri uyu munsi, bakaba bamwe n'ubundi mu baturage bari basanzwe bimereye neza, ariko bakaza kwicwa na bano ba ADF Naru, bano barwanyi ba ADF Naru ndetse n'abakodeko. Bamwe nabo mu bwoko bw'abahema, abandi ni abasanzwe nyine ariko bishwe na ADF. Aba mu bwoko bw'abahema bakaba bishwe na Kodeko. Ibi rero bikaba byabaje uwitwa Tomaru Bank ndetse n'uwitwa Kayinarugaba Muhozi, chef d'état major w'ingabo za Uganda, cyangwa se akaba n'undi mugaba mukuru w'ingabo za gisirikare nyine za Uganda. Hanyuma amakuru ari kungeraho akavuga yuko batari bubyihanganire ngo ipfu nkizingana gutyo, bakaba bamaze kwica bamwe mu barwanyi ba ADF Naru bageze muri 3. Byose rero ngira ngo mwabyumvise neza cyane. Hanyuma muri Warikare haravugwamo urugamba naho rukomeye cyane, aho bana barwanyi bama 23 bagabwiye igitero karundura cyari kigamije n'ubundi kwigarurira n'ubundi zimwe muri axe n'ubundi zibarizwa hano muri ino axe. So rero ndagusaba gukanda kuri subscribe kuri Ruhuka Impa News. Ngenditwa Pacifique, dusubire mu kanya gatoya. Bye bye.